U Srbiji se pesticidi upotrebljavaju u sve većim količinama. Što ih širi krug ljudi koristi, to su češće pogrešne upotrebe i zloupotrebe, zbog kojih su posledice po ljudsko zdravlje, prirodu, resurse koje svakodnevno koristimo, a posebno po živi svet, sve veće. Od 2009. godine do danas uginula su 32 orla belorepana, a najveći broj slučajeva je posledica trovanja. Vodeće organizacije za zaštitu prirode pozivaju na odgovorno korišćenje pesticida u prirodi, jer, kako napominju, ptice ne mogu da ih prepoznaju i dolazi do trovanja. Najčešće stradavaju na 3 načina. Tako što pojedu zatrovano meso koje je namenjeno drugim životinjama. Nažalost, imamo trovanje kao uobičajeni način ponašanja prema neželjenim životinjama. Sa druge strane, tokom sezona setve, prolećne setve, ali i jesanje, mi imamo slučajeve da poljoprivrednici jednostavno ne paze, pa dolazi do nezatrpavanja semena i ono postaje dostupno pticama. A opet sa treće strane, što je dosta takođe uobičajeno, jeste trovanje glodara. Glodara, posebno u ovom periodu i posebno kada je ovako toplo vreme, zaista ima u velikom brojnosti na njivama, a rodenticidi se ne upotrebljavaju kao što je propisano stavljanje u rupe, nego se razbacuju po površini. Upućuju apel poljoprivrednicima da prestanu sa nesavesnim i pogrešnim upotrebama pesticida. Apeluju i na Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine da što pre formira mrežu stručno opremljenih prihvatilišta za zbrinjavanje i lečenje zaštićenih divljih životinja širom zemlje, jer za sada prihvatilište postoji samo na Paliću. Nama treba zaista više prihvatilišta za divlje životinje, imajući u vidu činjenicu da se samo ovom zavodu, posebno tokom proleća i leta, gotovo svakodnevno javlja više desetina građana koji pronađu životinju koje treba pomoći. Sad ne govorim samo o bolesnim životinjama, nego i o drugim slučajima. Mi imamo opciju Palića i ona je zaista za sada neadekvatna, iako se ljudi u prihvatilištu na Paliću zaista trude da sve te brojne slučajeve divljih životinja kojima treba pomoć izbrinu, a na kraju krajeva i da se o njima brinu i da ih izleče. Neophodna je bolja koordinacija državnih organa u ovim slučajevima kako bi se trovanja zaštićenih divljih životinja sprečila, ukazuju ornitolozi. Dodatni problem predstavlja i činjenica da do sada za zloupotrebu pesticida niko nije snosio pravne posledice.